ano na ko bomedua live na kire de beto me be video na meje usoro nti na wo bomedi me bo din straight be the picture to hwe bema ne de oni obi ku obodin me so yo ba me ka wonte me so yo ba kwa benesi ama ka me jai wa asem ka wo ba be di me masem wo be su me 100 bi me ni kapre kwa bra me se 1 cedi aya bomu to krokra me ribi me ya video ajima wo won koda na kofa jema short video bi o de kokot no me cut the social media for emma wo bi amfa police ne lawyer ne court hunhunu na ne da eya chama wuntumi no eni agrada anom de no nana ya wo se de omukotum social media kasa aje wo kasa ma ne tra na wo kwabere se me ye live no bi di watem kra me na me ka che nipa ne se wontwa so me ba tabo mo so be di dance ya eye me ena me nkoda ne bitumi ye video fa kwabene sia ma wo na maka che se chale ko delete video no nye wa fa no asema wo ka oboa asema ojina ho kan abra yinisi form nkasa yinisi me ko fobia kwa na ma nkasa for jini abra yinisi form ne ko fa kwa bia ma na ba sefro na me nkasa nipa nkasa yinisi chief obasa ko fe cha ko pa cha wa domalistic wo chief abra ma odi akakra hey yini akra ni si form ya kra ni senza me mama me nkra na ba ya ka de won nkra kwa blese ma won nkra che me na me tete me nkoda se obi anko me ntokwa ajagraja to me the phone shed scientific sim say je the diaphragm ne dombalese katem na mu nyina mu gina so kwa blese ama bra form to me for police any court me gwa na me o ha o ka sa me yonkra ni bi me se me phone ma me pa wo chawo se ma phone wo dia kwa wia preacher ne ka wo se odi obi kokot ajabraja preacher no kwa wia enye Carlos Quavedo preacher sketch artist na ko ne cha wo South Africa ne friend saying for sketch artist no number 2 ne nyina fresh sketch artist ne ko yan ko drop off wo ni po hu bofo da wo ni pa da se ne hu spirit da aba be di me masem na sa be ma na wa fa na wo ntu me for da na gba wo kwa bresia ma me ne wo pa fa na bra wan na kofa wan ya danfo eye me Abraham na me kope ono kwa bresia ma number na me friend say ajagoraja me pe wa danfo ano no no kope me number e friend me so pe ma danfo na ye ko interview Kofi TV ono kura pa me chawo ye ko pa me chawo say Abraham mesrawo ye ko gugumu ma me umwadia on emra yemra se me di for afa me ko gina mra nim I'm telling you se me di for obi entie se me di for me ye nipa yes I am subject to human error se ma ye mistake kwa amnesia ma de me ko gina court wa me face that's it me ye bema yes me de me ko obi entie me ye bema me di for emra ni minni because me nchen obi a wo man we mu what's that intimidating bebu no obi akasa no wadome no wo ye video no ye bisa question age wo didi atam wo de fa na wo dumi nipa ebra won start here no me ne sankwase ade no no obi ka wasem we will not allow you to intimidate the youth ye won panyimfo wo man we mu kran ko mafra wate warning dada de make won se mebua no ajagoraja movement awo ye won se na me ka ho asem there was freedom of association, freedom of religion, but you don't come on social media and intimidate the youth. Simple question: where they your wife? Now what do me pano? I know me baku 24. Oh, you know keke. So what am I say? It is so we are madam fool. We are my classmate you. We are my mammy you. We are mistake ya meka. What's the me man can you now untia se feko court? E nipa ne gu ho. Sha. Ano ya na nipa ye din na nkofu twitwa pictures na wo din pay for programs ayeko. Me obi am off camera o. Me obi am pe camera mu nsam. Yeko program bi last week sikani bi program. Me wana me paying back from Savran Brana yenko na PCS ta na eto nyom. Yeko duru stage me boss na discussion me say me ko asa dollars enko a. Me ko tutugu PCS ta so. Share me pa o de mabotebu no me de share me botom.
kwasha dollars kufu na mse wurade ska na ba wrong time fanya nipa na wo mesi wo tumi a gangster no dey call police gangster no dey call police we a video so ye mafia both physical and spiritual mafia me spiritually afa na the gangster social media banta won tumi akwa benesi ama free social media woni me dey ankofa ka fa me ho baba spirit we incremofo me no ye video se me na meku baba spirit me lawyer frame Savram unsi wo mo me se da bi boy be fa na Ghana Plus TV or Ghana Plus TV plus one TV or Ghana Plus TV boy be je video say me di poto and Avram and na ma so force no stress ka me Avram me try wa so for wo me inbox mu a on person be fa madam for na ma me nko mo asema wo yi mehwe wa person hu de wa meti bisa rebe no so bempa me se wa person hu mi suman bisa we bisa yi ojaba bisa so for ojaba say Avram tesen me nya dirty o me ye clean me ye clean ajagraja ni mi chen mu nyina me ka kire mo oni me say the painful truth me say fa no na me wo so on sisi mi ansa waba wan no ye no kwafo edi pa me yenu anya asem ofra ba ko si fremi nua na ye nyina ye nkasa ba ko si se ba ko wo ho a me ma wan na ye no kwafo mo nchiro the painful truth is better than a sweet lie me ka kire o the fearless being mo she nyankopon kram bisa ne question na kwa benesi ama nyankopon boss no asase kram de nesi ho de neti program so bisa nyankopon questions won bi na no embe kire nsemu a osoma wo kwa okan krofo asem nti kwabena ye kan wa asem a ye di ni yenka kwabena waka manfo asem a no wodene I don't know why you want to talk about people and don't want people to talk about you. Me Avram nkrofo creative podcast akwaba akode no oso live Avram bi mo she aboa Avram bi mo she kwasia I say me fanesa because me ana me de me ho aba obi oni social media be da kan ho asem yes sir jo ko nso ne bo anyina enti unya ready for social media banter na police ne court bi akwabena and the Ajagraja movement free social media any bi abo hwe over space ya ba be peace kwabena me too fu etie yem peace o eye for violence mo video na Robert aye no Robert on board am o na beje credit wo boni padam kwabena na nka wabo medam say me friend say me ya bo medam ma bodam na kwabena ampa na ma bodam tram be for adam fo no edam ne tete na musa no sam di nkwase asem kwabena ampa me fro na ma bodam me ni tiram se no mi di nkwase asem na nguna ni pasa kwabena sia ma sa akoyo no ane bofo de esi Ajagraja movement o mo koto kwabena sia ma statue amodi ammo bro de kwabena sia ma akoyo no a friend statue no esi ma pudu a scientific kura ko sia wo sia gu no akwakoye enwia embuba e de bi so se abofo ni ya da no no kire kwa fa so fra bofo se fa nso si wona ada no wanye na live na bofo ni mpi live oboa ahwenye bie ni wa kekere be ma oyo oba akoto ahwenye na wo boa ai abra eno anu no abra me ba so na pesa me ma obi ati asese nura me ma nka nkire wo se fa wo number to ho jijis kama ho ahi omo ka se omo jije ntoboa de aba no na no na akoyi ne ka ene ye nyina ba ye be blast no because ho ahi o kasa dodo me omo damage control mo yemfa me ho but my video ba kon wo ahi wo live so wo tina live so kantam e di otumfo ekonwa kantam uwie ya wakọ live say ya agro na wudi nti say otumfo ekonwa ye didi agro social media obeyiwa no wamunya sa emfa no kure nante awara bisao 7 times me na munyina ase ai sense come on Ami waso meba abna meba tam here before meba abna live ya we ye kura benya problem o meka say no wakofa mi abegusu ne yedi na tem o benya problem kwa wo ho o live yi kura wo ye o meka say wa fine but onu so bai kwa bless ya ma ye be ma me wo live na nko wo so
na ye di nkomo fe mema mienu fe me ba chaw mini show boy benya yi a show boy bai ba chaw man ko ne live ne so ba chaw mu ehun anya fe me common dia waka no me ade amama ni age ne say nanka confusion bi cry about ne abna ntem all because ya na ye say abna na abebu odi abna na base but the good thing ne say wi ase no say unu ni anya asem na sa oba out if because wa ye bone kwa be correcting the mistake na sa opa acha we are good to go so what you say it me common say dia oba no pe be ye eno ano no nipa no ye na ne ohumobro say ye boa no e no say emu bi amoa no yesre no onfante ni enkoye ni eno ano no but social media say dia wo kan obia won niema bi odi agoba ko katekate nsem dia ba be gina so ma obe create confusion bebre so what ni kakra me kan ye badwem ba me dwuni ade mu kwacha aka me ni abra kwa be nya problem oh serious say me video yes but me yobia me nim say the social media tie yes ena sabe abna nso me ube say obi ayade ma mfa ne personal na me nim nipa no abna yobi a sabe o create ne content there but on person obi abenya asem wow come on asampa na wakan ena abna yobi a say bi nkra ne say waye wade ko ndem tompa na te say de wo so tie no ba be pa achaw yenkoyani ko come on me mura chaw paso se me kwa koma me no jana sa makasa tia wa o koma me serew ade am ye de ma anye ne ye fache ne ekoyani because we are sene twa no ho enne unimi be say ade be che no ubeta kohie nipa no o baabi so what na afere no wasi tat eni kwanse ye de sa ade ne de etna media no so what say nra onwa hin ba life isi oso wan kan chiru bia so bia ngigi scammer okay yes rew wan kan cha ye sorry ko ne so ye dwen ho ne ehun ne say ebia situation na aba e wo say ye boa e na oso nhia obi amoa ya power cha ye koyani at the end of the day no obi ani asem na ko create confusion na man for a trauma comments nim say man for bed for kwa ke cancel bigbe say abna wa is but the truth of the matter is say unim the kind of lady you are dealing with so what you say intimate ye nyina na ye suade hunu ye nyina de asua nyansa say next time bia no so obi asemba na say o kan no hu ha obi sia den aka wan asem eno ano no oya na te ni kwan so de na wano betu nipa na asem mu a ukọ wanim enye by force chenche obi asemba aka so wo hwe na say moa wa ukọ wanim echina bi no no person de asem bi be hye wo kon e de wo hye tight corner but eni say yes sir ko ya yo ha obi anwa asemba ayeka obi anwa asemba ayeka etimedie come on uni obi ani asem mimiti omi ni obi ani asem say de Nuria sabe me ba live isu yi bone ben na me katia obi hwe awiase wo bibia na me gina so yemfa nokre nante me maka me se manupa me betumi ye video me wi na mababa ka mabeka sa da bi me ka asem we me pa acha wo me ti wa ha mo me that is me betumi ye debate ni mu no so for no to make a point me be fie na me be hwe na so for no point ni right on the next episode na my address say during our previous debate I said that pastor said this I went and did my research pastor was right on this point e wi ase oje wo fun so tumu a se be onye bone yamfa nokra anante a ye nipa bonefo ye nyina ajabraja kwabene sia ma wonim owo views sesi an owo views but adofo ni swa but ebrebi no wadofo pa ebrebi na wo bia penasem because no yi nsem kwa no ni mbebu ni ye rough and we nim se nido na we na ni na ye didi agoro no ye ni movement ebeduru baby odi duabo ne ntanka na obedome wo na mesai wabrabo na oman kra ye bre wo sabe se amanfo ma brabo ohwane ye nyina se dabi ye mpene ye begira ye nua no so munyai de odi bedome na de na wo fe nhira me say the whole social media obi oni kwabenesia ma akontokwa na odene eye mene domballistic ye mienu na ye de na odene ommo ye dam eni ni nua boache ni obi ankasa se be sei ajagura jadinda me mene kwabenesia ma start beef eye ni nua boache na be pa ache first one ni nua boache me kan won ni nua boache live no so ebra ni nua boache bufu ye no ni nua boache na say mo she be srawo oye wu nua twa so
but ofi se ni nua na ehye adame yete oni nua Boakye na meka kire na Boakye na Ajagoraja wan na eye yadanfo Boakye nyama danfo eye wo Kwabena ma na eye madanfo Boakye wonyama danfo aha ena me nuanu mienu ntem no me nkogina ba ko achi because omo ye moja ochine bi ometumi aba back together bi kura omo mienu na ekon ochine bi na omo ma ebe hunu se ye papa no sebe no ehunu nyansa nyankoda ne yenka mbom yes ochine bi Kwabena mama obeka se mekai Kwabena mama ene Boakye mma ebe ba hu video na ka se ye papa no magu ye nimu ase bi kura omo ma na ebe ba apologize for the mistake. I'm telling you omo ma ebeba live obi apam ake omuma beba live abeka se yesremu ye nuanom ye papa nom hwe lumba issue no me pam chaw me card ye bi we akosua se waba ne ba penyine no won se eduru ba bi afa no ne odoburo ni nam ne ade bebre antiase akoda ne kire se sabe yetete ne wabro kire no matter entokwa no one odoburo ni mba siblings enti say oye bibi tia odoburo ni a wa ye tia ni nuanom no psychological game na that the lumba ba ni play say there be entokwa wa me maame ne kura ntemu a me mfa me hu njim me maame na eko a enye me na me eko sa ne yete ne wi ase me man me catch up say me ni obi fa mo obi anko bi fi no me wo group bi o me wo group killers egum no mo ko be 900 o me tu mu gumu a social media obi abedwane enipa be 900 this some we futu amede mo say be live na so a me come see hey ohun say me ni obi enya beef jam na me come hitokwa enti me bebi eni wo react to fire woja me bebi eni wo abra me ni we ojaba enya yish ojaba so bebo me dam no me kohwa me small boy bi aso camera na ojaba na say hey kan delete video no enya wa fe no me comment okwa that is me me ko bo pass ye nkoma mi o debi me nyesa wo so bia ye video amania e out of nipa na ne well tebe sa Kwabena ma me nua Kwabena wo de ko dina court mi ni one city ayabu mutokurokura mi nya bi mi ka pre me ka kire wo yanko power to power me see wo ni hwe wo se wo bibia ende yi Kwabena kotwe ne ntwe ba ako me ne don ballistic ne ntwe mienu na dome yen na bodate to na bodate date na kire de ebesi okoda keten we gununa nkoda sa umi obi nya asem utumi dumi komo commenting nyina ya dumi ko bi commenting akwaso obi ebe wi gira moa na wo bodua na wo se we o dumi na wo dumi di owi gira moa no obi a wo wi bibia no wo dumi no obi a wote ne mpampan o dome no efi a ye no a enam ne wom no efi ewura no o de na ka ho ohene kro a woton asase ne ma fi ewura o de ohene na ka ho me ba cho sa de ebodua me ba cho se de ebodua yenye sa nti bi sami nua Kwabena ma me omo di police ni we be gunaguna mo no da bi me nka ho kra onyi mfrim kra mo mfa no mbam ogro so amene no court ho e be di 6 years one hwe e be wu na court case nda wo say wo be see me 100 million me say one city ayabo mutokro wa me ni kapre me efie nyansa me wo be stebia obi ane me ko ase o wo nyansa wa wo nim se me nim nyansa atam se didi watam a e qualities ono Ajagoraja otumi edin ben no de to me of me Mr Legacy ya hwe wa brabo na ye de atodin onu enim se mejadi mpa onu enim onu Kwabena mani enye onu na so ye video a o kire se cars ne dan ye mfa nya hwe na wi ase enye na Joma Amakra na ninje ampa. Happiness is not in riches. Me say me, I am a happy soul than Ajagoraja wo cars. Ajagoraja sisifie. Ajagoraja toton sase. But he doesn't have peace. Me da. I'm telling you, I work with a clear conscience. I'm far grown in my akra. Me say Kwabena ma. Se ma fumu. Na wo de kire me na ma fumu a me power chaw. Se de me se bu nkotodwa so onimu apawo. Wan pene kra ma power. Me say se ma fumu a me power chaw. Chiakai me ni kapre 100 million me hu bi krada
Let's say you see 1 million crowd. Me see 1 CD aya bɔ mutokro edi chain be fe mato yakomu kra me ni bi. Oh, this is how be police. That gangster no dey call police o. Me see social media ntokwa. Untumi ye jai. Obi wu na wa be fa funu na wo discuss funu. Obi wu na wo discuss funu na be ma warning say me nua e funu discussion na ye. E funu hu discussion na ye. Na obi abewu. The culture say kwabena say when jai ye funu discussion e da Jaguraja movement ni bewu no we ni bewu ase. O camera woman wu ya obetire say o yare no de bai. Na nya yare no de bai. Ade no ansa na yare. Say o yare no bai. Na nya o yare nti no bai no. O member wu bi obetire say na so de. Na when no wu na so nya de. Yes. Abraham Toma Ojabofo akasa na Yesu akasa akra. Abraham Jojo Mate. Ojabofo kram so wasiu. Abraham de be moshi. Abraham ba cho say Ojabofo comment wa na fa no why. I am saying network nenye. Me da gata me kan ni say banta aba wo oni fere say also we don't have any problem. But I said the idea ya ne so be kan sem bi asem no nya asem a eya asem me beboa ana ye busre mu kan eno na court timi ye ho adwuma na wo kan asem atu nya afode a be de minim bone bi ewom so no so tu obi fo ono so di fo so tu obi fo ti bone nim ti mo kan asem na mo kan asem say be a de ko jira court obenya evidence de akọ titia abna na mental kawai okay. That's it. That's it. Abno Bianca Sabio. I'm some crofo so person basunti so be person baswa because it's no. Adane compound house. Yen na yebusia for nto bi obibi kan. Why? Na common sense me pache wo unse na wo kasa no right. O can say wo no on tra chaupa ho. A very good question. Very good answer. Also on pa chaupa ho. It is a sia no. Also asa aka say eje kra na ye obibi sisi akra no. Na se uhia chaupa. Umbro so obepa chaw. It in Ediana ama court issue be masen aban because wo na asem no ye wa yin. Tisia wo bie wano aka say eja ye obibi na so hena say obepa chaw. Ene sa asem bi wona sa chaw pa obetimi apa chaw ma bibi ato atwa. Na court nsem ni sa ne mani na eto atwa. Ehone na imati me no eba no sa issue a aya me mpese me de ma no botu because omo nyina no omo ye nuafo omo ba social media ni mu asa na yen ba omo betumi aye ba ko me say enro say na wo ahi me die mu o say obeche no threat me na me say na wo ahi me nim say wo ne ya papa takraja mo be san aka bo menti me mo asem de me fama no ntumi say na wo ahi say bia na be ka ma be ye bibi mpo na sa tia wa Abrami ntwa wano ebi ohokra enye video no na wahu obi me say me ne kwabnesia ma problem nyina ye kwabnesia me hu video bi ameka setia no ne nkoda na etwa ne ho ahia no uye video na edin Jaguraja be mu pe no mafafo na fra no kwhwe so mu di watem ede bi mi wo na Jaguraja fra mo fra me hello moche na yesi wudi matem na me say minua me di watem de na ode aye me mum na me wo live ena me tu nkoda ne fo se obi oku nantwie ne mponche otumi ku nantwie 7 dakoro munsuro na enti mesramu oye na ade ama mu nkoho pim na wakate obi biara wo ne kwabnesia ma ewo personal relationship se meboa wof ofrew na ne kasa wanu nsi na wakate ofrewa hello yasibu di matem okay wakate ebe a wo beti ne ho asem kra wo beka se minua bibia boko chale mate say guy bi kan sem bi afa ejimi enfino oyekwasia oyejimi fo oyejimi pem wakat sana na life tie bisa don ballistic mu nyina bisa wo hu san what ontie futu san what damit ntimi me mfa wotan me ntan kwabenesia ma nyame bi oye na mesi onyae nyame bi oye na mesi no me ma
Utu meka chese Nyankopon senior brother. Na Nyankopon senior brother. Na me baby sa question how say mejimi. Ah, wo se ekonwa oba ebu ne nsa. Oba ebu ne nsa tena so a ment na so. Na me se mate. Na me bisa wo se enti aeroplane so. Say ye plane because who ko program how do we konwa na ekọ na bisa wo se say ye plane. Na wo fru plane. Ekonwa no oba ebu ne nsa tena so a wo betu plane seat na to atwene. Na what fix we ko nwan wo wa wo se me yakwase a simple question we na the simple question na me bi sa Bible mu Nyankopon say one bonsam nya fight onu entumi ne bonsam anta na wato bonsam mama me owi o ka chem se me nhye Nyankopon akode en ne bonsam nkoko tie wato bonsam mama me wi a wo se me nkɔhye Ephesians chapter 6 verse 10 me nkɔhye Nyankopon akode na me ne bonsam nkoko na me se mate nti se onu Nyankopon wa akode a ade na wan hye ne bonsam mfisi na me nkɔhye wo se majimi se ah wo weapon akɔ igina w'anim wan fa weapon na hwe no na wato na mame uto no mame wi a wo se me nkɔpɛ weapon na me ne nkoko nti me de critical thinking and sa na bete be bia ni ho asesa me me bisa the difficult question na me bisa o nti wo dia ne se wo ba ya ebia plane no ebia ntu seat no na mum ye wo west bia be ka gu akonwa no so a ebe sanctify akonwa no ebia awara bisaw 7 times na akonwa no ho ate o se kwasi ampanyi de beti ho ebisa question say na ofu plane na enye kwasi ampanyi no enye bra mabo me mambo bra me kwasi ampanyini na me di hu ni nyansa na metu nkoda ne fo say nkoda ne nsu nyansa no manya kwasi ampanyini te say me simple. We learn from experience, we advise from experience. Manya kwasi ampanyini a me de hu ni nyansa etu nkoda ne fo simple. Esikafoni bi some de 1 cedi na start abrabo but try 1 cedi na emfa me de 1 cedi a start ya shegu me de 10 Ghana start ya shegu me de 100 a shegu business we crowd me the 10,000 start ya shegu na just oboa 1 cedi bi enu we start ya brabo no bi to me be catch say na mama bi ton beans eno ono koton gari e wo mama ne nchen ti obi asem we wan nwene a o ye kwase a o se na mama bi ton beans eno ono koton gari wo mama ne nchen na we wu davi oton beans ya oni gari da o de anya hwe sada avi no fa gari nkan eno no koton gari wo davi nchen eno di nya the first $1 million in 6 months meaning obi to gari 10 cedi no wa beto obi to beans 10 cedi no wa beto gari bottom yensa because $1 million ya je obi ko davi mami beans 10 cedi no wa ko ne nchen me pa cha mami gari bottom yensa obi ba me pa cha mami beans 10 cedi 4 na wakọ ne nchen mame gari boto baako 50 ayem kwasi asem we ye bisa ho question sir auntie I will ask the critical question because it doesn't make sense so auntie so be back sir why okay enya izo abusuafo me de me hu say obi na obi kontokwa me mpese because on betimi abaye adamfo enu ase na hu ahi say na di oso wa report to me yen me back door and I'm saying nana asema mi kai ye ka wa asem ye kwa editing legal wife